isi ya buri munsi iyo tubonye umuntu ufite amafaranga menshi tuvuga ko umuntu akwiye guhabwa agaciro ndetse akwiye kubahwa, ndetse byaba akarusho iyo amafaranga yakuye mu mvune ziwe ndetse no mu gukora kwiwe kwa cyane, tuvuga ko umuntu aba akwiye icyubahiro ndetse agombwa byinshi. Ndetse muri kano kanya aho amafaranga ayoboye isi, aho wasanga nta kintu na kimwe gikorwa nta mafaranga abijemo, aha biba bigoye kubera ko umuntu wese ufite amafaranga menshi arubahwa cyane. Ahanga niho turasangiramo izina ryitwa Elon Musk. Elon Musk ntabwo ari ubwa mbere ushobora kuba umwumvisha, kuko uyu nguyu azwi nk'umukire wa mbere ku isi. Uyu mugabo akaba afite amafaranga abarirwa kuri biliyoni 442 z'idolari, akaba ari amafaranga arenga tiriyoni 443 z'amanyarwanda. Ndetse uyu mugabo w'imyaka 54 akaba yaravukiye mu gihugu cya South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo. Akaba yaravukiye ku babyeyi babiri, umubyeyi umwe w'umunyakanada, undi mubyeyi akaba ari umunya South Africa cyangwa se mu gihugu cyo muri Afurika y'Epfo. Uyu mugabo amazina yiwe nyakuri akaba yiswe n'ababyeyi we akaba ari Elon Musk. Aya mazina ndetse akaba yarayiswe mu mwaka w'1971 ubwo yibarukaga n'ababyeyi biwe. Uyu mugabo tuvuga kano kanya uhagaze n'amafaranga y'amadolari menshi ntabwo yavukiye mu bakire cyangwa se mu muryango ukize nk'uko abandi bavukira mu mafaranga. Uyu mugabo yavutse papa we yaracukuraga amabuye y'agaciro mu gihugu cyo muri South Africa, ndetse umuryango wabo ntabwo wari ukize nk'uko indi miryango iba ikize ngo umwana avuke asanga amafaranga menshi ahari ngo azakure ndetse ayakuriremo. Uyu mwana akuriye umuryango wari ufite amafaranga menshi, amafaranga atari menshi cyane nk'uko indi miryango iba imeze. Gusa uyu mwana mu kubyiruka kwiwe bavugaga yuko ngo yari afite mu mutwe hakunda amafaranga cyane, ndetse bavuga yuko ashobora kuzagira amafaranga menshi. Umwana wavukiye mu mujyi witwa Pretoria wo muri South Africa, akabyarwa n'ababyeyi babiri, papa yitwaga Elon Musk, mama yitwa Maye Musk. Uyu mwana yakomeje kwereka abavandimwe yuko yari afite indoto zo kugira amafaranga menshi. Mu mwaka w'1988 amaze kugira imyaka 17 nibwo yavuye mu gihugu cyo muri Afurika y'Epfo yerekeza mu gihugu cya Canada, aho yakundaga ikintu cyitwa igisirikare kuko yari agiye aho ngaho abonye pasiporo muri Canada ashaka kuba umusirikare. Nubwo yari agiye muri Canada gusa hari ikigo yarimo arigiraho amashuri yisumbuye. Mu mwaka w'1992 nibwo yabonye buruse ajya mu kigo cyitwa Wharton University muri Pennsylvania muri Amerika, aho yari agiye kwiga ibintu by'icungamutungo ndetse na fizike. Yaje kubona impamyabushobozi y'ikirenga muri ino university ndetse aza gusoza amashuri yiwe neza. Yaje kubona akazi k'icungamutungo muri kampani imwe, gusa amaze gukoramo imyaka igera kuri 2 avuga yuko we akwiye kwikorera. Amaze kugira imyaka 27 mu mwaka w'1999 nibwo yaje guhinduka umumiliyoneri wo muri Amerika. Yaje kugurisha software yarakoze yitwaga Zip2, ayigurisha kuri kampani yitwaga Compaq, ndetse iyi software yigurishije amafaranga akabakaba miliyoni 22 z'idolari. Kuri icyo gihe nibwo bwa mbere uyu mugabo witwa Elon Musk yarabashije guhinduka umumiliyoneri. Gusa agize imyaka 41 nabwo yinjiye mu rugaga rw'ababiliyoneri bo muri Amerika, aho mu mwaka w'2021 yaje gushyirwa ku mwanya wa 3 w'ababiliyoneri bakize ba mbere muri Amerika no ku isi yose. Ndetse ahangaha yari afite biliyoni 161 z'idolari, aho bavugaga yuko abantu bose batuye ku isi uyu mugabo yashoboraga kuba yabagabanya amafaranga yiwe buri umwe wo ku isi akama amadolari agera kuri 20, ndetse ku mafaranga yiwe hagasaguka miliyoni 12 z'idolari. Buri muntu wese ku isi yabashije kuba yamuha amafaranga amadolari 20. Ndetse ku mwanya wa 7 turasanga kampani yiwe yitwa Solar City. Iyi akaba ari kampani iherereye mu mujyi wa California, akaba ari kampani ihagaze biliyoni 3 na miliyoni 500 z'idolari, akaba ari amafaranga arenga tiriyoni 3 na miliyoni 700 z'amanyarwanda. Ndetse iyi kampani akaba ari kampani ishinzwe gutanga ibituruka ku ngufu z'amashanyarazi ku bantu, twavuga nka REG yo mu Rwanda. Ndetse iyi kampani ikaba ishinzwe guha ingufu abaturage bo muri Amerika. Gusa iyi kampani ikaba iri mu mazina y'uyu mugabo witwa Elon Musk, aho bavuga yuko iyi kampani ishobora kuba umwungura amafaranga arenga miliyoni 20 z'idolari ku kwezi. Iyi kampani gusa ntabwo ari we wabashije kuyitangiza cyangwa se kuyikora, kuko iyi kampani mwaka w'2016 yeguze biliyoni 2 na miliyoni 600 z'idolari, ayiguze n'abayikoze.
abayikoze akaba ari babyara biwe harimo uwitwa Lyndon ndetse na Peter Liv, akaba aribo bayiguze ino kampani bayigurishije na mubyara we Elon Musk, ndetse akaba ariyo kampani ku mwanya wa 7 imwungura amafaranga menshi. Ku mwanya wa 6 turahasanga kampani yitwa Neuralink akaba ari kampani cyangwa se ikigo cy'uyu mugabo witwa Elon Musk gihagaze biliyoni y'idolari cyangwa se abarenga triliyoni y'amanyarwanda. Akaba ari ikigo cyiga ku mikorere yo mu mutwe y'abantu, ndetse iki kigo akaba ari kampani ikora ibintu bijyanye na tekinoloji ndetse n'ukuntu umutwe w'umuntu bajya bawukoresha nka computer, kuko iki kigo kibasha gufata abantu b'ibimuga, abarashwe, abafite ubumuga budasanzwe harimo nko kumva cyangwa se kutavuga. Iki kigo kikabasha kubitaho, kigafata ubwonko bw'umuntu kikaba cyashyiramo agakoresho ka elegitoronike ku buryo nk'umuntu ufite ubwo bumuga butandukanye buhita bukira. Ikigo nta kindi gishinzwe ni ukwiga ku mikorere yo mu mutwe y'abantu, ndetse kikaba bavuga yuko basi ku muntu babashe gukora iyo operasiyo babashe kumukiza cyangwa se kumuvura ubwo bumuga bwe yari asanganywe, abasha kwishyura ibihumbi birenga 10 by'idolari, akaba ari miliyoni 10 z'amanyarwanda arengaho. Iki kigo kikaba kimwungura amafaranga asaga miliyoni 100 z'idolari ku mwaka, akaba ari ikigo cya 6. Ndetse iki kigo kikaba giherereye mu gace kitwa Fremont muri California, akaba ari ikigo cyashinzwe n'umugabo witwa Elon Musk mu mwaka w'2016. Ku mwanya wa 5 turasanga kampani afite yanditse amazina yiwe yitwa The Boring Company, ndetse iyi kampani ikaba ihagaze amafaranga biliyoni 5 na miliyoni 700 z'idolari. Iyi kampani nta kindi kintu ikora, ishinzwe kubakisha imihanda ica munsi y'ubutaka hano mu gihugu cyo muri Amerika, ndetse ibiro bikuru bye bikaba biherereye mu gitwa Texas Bostrop. Iyi kampani ikaba imwungura amafaranga agera muri miliyoni 60 z'idolari buri mwaka. Ku mwanya wa 4 usanga urubuga tuzi twese, urubuga rwitwa Twitter cyangwa se X. Uru rubuga rukaba ruhagaze amafaranga asaga biliyoni 44 z'idolari, ndetse uru rubuga rwitwa Twitter ibiro bikuru byayo bikaba biri mu mujyi wa San Francisco muri California. Ndetse iyi kampani cyangwa se uru rubuga rwa Twitter ntago uyu mugabo ari yarwishingiye, ahubwo umwaka w'2022 mu kwezi kwa 9 akaba ari bwo yaguze runo rubuga, aruguze n'abagabo umwe yitwa Ivan Willow, Noah Grass ndetse na Jack Dorsey, akaba aribo bakoze runo rubuga, ndetse akarugura akayabo ka biliyoni 44 z'idolari. Ndetse uru rubuga rubasha kunga amafaranga arenga miliyoni 5 z'idolari buri cyumweru. Ku mwanya wa 3 turasanga uruganda tuzi twese rwitwa Tesla akaba ari uruganda rukora imodoka nyinshi cyane ndetse n'imodoka zihambaye zihenze kuri kino gihe, akaba ari uruganda ruhagaze biliyoni 58 z'idolari. Ndetse uru ruganda rukaba icyiciro cyacyo gikuru kiri muri Austin muri Texas, ndetse rukaba rwarashinzwe mu mwaka w'2003 kwezi kwa mbere, ndetse rugashingwa mu mujyi witwa San Carlos muri California. Ndetse abarushinze hakaba harimo Elon Musk, Martin Eberhard. Mwaka w'2008 rero akaba ari bwo CEO wa uruganda rwa Tesla yaje guhinduka Elon Musk. Ku mwanya wa 2 turasanga uruganda rwitwa SpaceX. Urunguru akaba ari uruganda rushinzwe kohereza ibyogajuru mu kirere, ndetse akaba ari uruganda rwashinzwe mu mwaka w'2002 rugashingwa n'umugabo witwaga Elon Musk ndetse na Tom Miller. Ndetse muri mwaka w'2002 uruganda barushingiye mu mujyi witwa Hawthorne muri California. Gusa nibwo uruganda rwa SpaceX rwaje gushingwa mu mwaka w'2002. Mwaka w'2006 mu kwezi kwa 3 itariki 24 nibwo bohereje icyogajuru cya mbere cyitwaga Falcon ya mbere. Gusa Falcon ya mbere nyuma y'amasegonda 25 izamutse ivuye hano ku isi bayilauncinze, yaje kugira mu kirere aturika. Gusa mu mwaka w'2010 nibwo bongeye kuzamura icyogajuru cyitwaga Falcon 9, ndetse kiba icyogajuru cyabo cya mbere bari bazamuye kikagera mu isanzure amahoro. Kuri ubu ngubu rero uruganda rwitwa SpaceX ruyobowe n'umugabo witwa Elon Musk rukaba rumaze kuzamura ibyogajuru ndetse n'amasatelite arenga 5500 mu kirere. Uru ruganda rwa SpaceX rukaba ruhagaze akayabo ka biliyoni 74 z'idolari, akaba ari amafaranga arenga triliyoni 74 z'amanyarwanda. Ndetse uru ruganda rukaba rwungura amafaranga menshi umugabo witwa Elon Musk, rukaba rumwungura amafaranga arenga miliyoni 60 z'idolari ku mwaka. Ndetse akaba ari rwo ruganda rwa mbere rwungura amafaranga menshi umugabo witwa Elon Musk, ufatwa nk'umugabo wa mbere ufite amafaranga menshi ku isi. Bashaka kubashimira ko twabanye uyu munsi muri kino cyegeranyo. Awuta.